Yeah. Yo. Okay. Yeah. Hey, yo. Smiling yasokumayizisa imali ibuye esipaneni lo ngumalala epayipini ubiza ubane fighting lova bemalayithini intwane kasi ungayithini sosidala emayikhini amabala langwalayishile kamisa ba-ayiniwe bacabanga ukuthi ngisayiniwe amadili abo ngiyawenzani kanti basayinwa ngamamalini funa mina imali eningi mangekho ngemakhasini basi ngihleli inyanyile ngiwahlekela amafanisi chazwa ngabomayisister omunye umfuna estikini manje senlo makoti so amfuna egcine ejampisi ubaba ngathi poison shisa ngathi oven kasi bathi AOK usiphathela amamodeli indaba zami ziyaziwa zikhulunywa emalayinini akusela ndaba kimi ngoba mfika bathi uqalile zalwa phela enkanini isitshwala siphekwe epanini ngithemba mina kuphela ngeke umtholo okufaka eplanini yikho futhi justice silala ngapha sikhangela isikhathi esikiso sifasile i-alarm ngapha itiming qalele from nothing ngazalelwa ngechancing so angeke ngihluleke ngoba ukufika lapha mfayithile kodwa ngeke mbalisi isipane sikuphi ngiqalisi ngoba uma olede ekhaya ukhangelele something imali buya phambili checkele masayidi yenza izinto uthula ukuze izithu uhlala uzibhayizise basibona ukuthi babhayizile imkhuba yabo bayishile ungathi uphuma elayinini uyothola nje ngingajabulanga ngela nto enzokhuluma ngumnyama ozobavelela vele ngeke mbekela abafanyana abadelela baqale bethi asiphelelanga manje abasachelesanga yazi mina ngenkinga bangihlulekela senyangeni bafaka kahle esayizini bacabanga ukuthi balayisile qede lapho ngithole emplomo ebridgini labolofu bebethi sazoboshwa lamanje sasekhona sikhona kulamakhona banyanye mabesibona bafihle lamafoni impilo lele ayibona sizama nsuku zonke yikho sicina phela simosha imali phakathi kwesocks anthembi ngisho iboys angekutshela leli lokishi lo mngane sengakhohlwa uhleka nje ngiyafosa ngiyaphanda mina lisosha kasi lifunda kimi kodwa esigela mina ngaxoshwa